You abusia for aya Akesem TV, Akesem Sports, any de bremono. We inside the World Cup day 3. Inside the World Cup day 3. Any de bremono. Day 2 near the video not to YouTube channel so to open so hebia. Was the CA in Kobo inside the World Cup day 2. Ubenya or Honman, I said Akesem TV. Ko ma beku video no honum. We here inside the World Cup day 3. Any de bremono. World Cup on about 4 group matches. Group stage makako 4 and yabo. And one 7 near the Bebreo. Curacao any Haiti. Curacao or money Germany. Ewo match ene day 80 ene yesu boye almost match no boye no and so results no ehon sesem ye de bebre wo inside the World Cup day 3 ene ye de bre wo no World Cup no yakadin ka kacha mo say iti form position bi bia opebia no ebenya e de ma wo ewo Akesem Sports Akesem TV so like subscribe na share ewo YouTube channel Akesem TV bia opebia de be ma wo ansa na ye be ko no ye de omomo so yasene ye de omomo so yasene sponsors betudwa amahu eno ye Beacon Global Travel and Tour Bigon Global Travel to opese otukwan ko bia okoso otukwan ko even ko Kumasi wo Kumasi na pese otukwan ko Kumasi a o be bia ma Bigon Global Travel mo wo ma bia opese otukwan ko Canada US Mexico bia opese ko bia World Cup opese ko bia Bigon Global Travel to be bia ma o pe Bigon Global Travel to o ko mo eno madi nsa wo so a e fo mo number into dwa se bia obetumi a WhatsApp mo na no madi nkomo 0257 02573 02573 69413 02573 69413 Beacon Global Travel and Tour omo no na omo kan ho biem so e Copyright phones open phone papa de udwuma open phone e business open tablet and tablet om disua de e da ma de asua de a eno no e Copyright phones from WhatsApp omo number we omo number mo wo no e WhatsApp omo bibia wo bia omo de phone a open earpiece open charger bibia opebia no mo de belo Copyright phone so omo number no ene de tu jama mu no 0500 720765 0500 720765 we mu ne I sponsor some so yasna ye inside the World Cup day 3 eno bramonti ahwefo mamu ko bebia mutamituku ye twe ho ba ye ba ye de ono ye de beka mo ho. Trouble in my soul, war with my mind, keeping it together like the grown man I am. I rise and fall, I fall and rise, flying with no feather, impossible, but me tell you what to wear. This my life, I didn't choose, I just put my all behind. Take me wherever you want to. My invisible black wings flying intercontinental. Victory, victory, that's my story. 'Cause I never surrender. As long as I can remember, I've been a hustler. Yo abusuafo e makwaba eba program yi so biem Akesem TV Akesem Sports ene ye de ebe to am program ne to am so no we are inside the World Cup day 3 ene ye de to am so no yeti a ye day 3 no enye tese bia ya start World Cup no na day 3 no e che say every day bia o start World Cup da bi asa matches ne bi won ma group stages no bi won ma group A na bo se ne match na bi ehihie mu ti se etwen ma group ne bo mbo wi a ya hye ne kama se bia so benya bi ne wati eti yan hyase a na ye hyase ye e de free World Cup no from group A ebesi group D e ho no maba awie group A ebesi group D enti se bia hyase bia ye bo Mexico di anya se bia ye twem da bi e hye ni ye se bia obehu ba bia ye duru ye ohu ba bia ye kɔ enti we no ye de group A ekosi group D no matches no be aba awie any group stages no ba bi obi ada no eno ene ye de bra mo enti hyase free group A no on the 11th ana obi anim se World Cup promotion hyase on the 11th for no Mexico and South Africa na tie ano omo ano no Mexico eche South Africa ebo na kamienu 2-0 omantumi atika no omo wie no ye to aso group A na mu na Korea Republic and your friend South Korea and as Korea Republic no na Czech Republic very for me na boy we ase no na South Korea achi Czech Republic aso omo so 2-1 omo so omantumi atika no omo de pon ye nti omo wie no na ye call group B hono mo so no group B no na Canada ene Bosnia Herzegovina enso boy omboy no obi ehye no yonko ba 1-1 na omo hye omo ho na omo de koye ombo 1-1 na omo de koye no na Qatar sa match we dia metwe ho ametiase Qatar ene Switzerland imje Switzerland betwe fa Qatar so e say fala wi ase no na Qatar atikan last minute ama Qatar ene Switzerland abo 1-1 enti eho ena su group B omo de ko wie no
na yɛkɔ group C so a Brazil ne Morocco na de hyɛ so wiase no na Brazil Morocco ato atene di kan ama Brazil Vinicius Junior atika no ama ɔmo so bɔ 1-1 group C nim ɔmo wie no na Scotland enso ni Haiti de ball so asa match with the same team obi anim say investors for the say we dey asset abo ebediska ɔmo wie no na Scotland ahye McGinn Aston Villa for captain or say captain de ma Scotland no ɔno na hyɛ 1 goal de ma Scotland ɔmo de hyɛ Haiti ka baako a ɔmo ntumi atika no ɔmo de pon ye ndi ekɔ group D no na USA eso che Paraguay ebo ɔmo 4-1 ka nan a ɔmo team baako ɔmo hyɛ ɔmo 4-1 ka nan a ɔmo team baako wiase na last match a ye boy ye no na group D last match ye boy no Australia and Turkey na de share so wiase no na Australia achi Turkey abo no 2-0 ka menu tournament wi obi anya obi a Australia achi Turkey abo no ka menu adagula ne Chalonoglu ne Crawford na ho ma Australia ebo no ka menu Atlantica no enti any matches a ye dey amabo so far World Cup nim no matches a yabo so far World Cup nim no ena ye dey atudwa no enti yan start a ye start from group A do di kan ene do twa to ene points omo wo ena ye dey tudwa no yan start group A Mexico ene di kan group A no or 3 points ene wa she 2 goals South Africa tumi an she goal do to so mienu Korea Republic no enso 3 points 1 goal if so she 2-1 1 goal ye betia free munti 1 goal eno obenya plus 1 goal eno no to so miensa Czech Republic ono so 0 points minus 1 goal she ni 2-1 to de ka baako no twa to ne South Africa amansan Africa fo ina atamfo South Africa ono 0 points minus 2 goals she 2-1 she goal no yenko group B no so group no Switzerland ene dikan e se ho no omo ina obi abo draw nko Switzerland ene dikan or 1 points oni goal Canada etoso mienu ono so 1 point ono so ni goal na Qatar etoso miensa or 1 point ono so ni goal na Bosnia Herzegovina edinjeko nkrofo no omo so 1 point mo so omo ni goal se match na 1-1 point obi enu o she goal enko group C no na Scotland abedi kan eja Brazil ni Morocco Scotland ene dikan or 3 points 1 goal if so she Haiti 1 goal 1-0 pe na Morocco toso mienu ono so 1 point no goal Brazil etoso miensa ono so 1 point no goal Brazil toso miensa 1 point no goal na Haiti wa ya de papa ne match of boy ni Scotland be shen bebiri so she no 1 pe Haiti ene twa to group C ni ono 0 point minus 1 goal yenko group D no USA ene dikan omo 3 points 3 goals if so mo share 4-1 oti 1 goal ni free 4 ni mu a ese ombenya 3 so mo share omo 3 points 3 goals USA no na Australia toso mienu ono so 3 points 2 goals or 3 points 2 goals so she 2-0 2 goals na Turkey toso miensa Turkey 0 points minus 2 goals na Paraguay enso 0 points minus 3 goals enti we any matches a yabo so far tournament ni World Cup ni mu no matches yabo na obi a group stage no any points ya obi a wona be obi a na mbia tudwa no enti no matches yabo nyina matches yabo from group A to group D so far no goals abamu 19 goals na aba tournament nim se see yellow cards omadi 27 yellow cards na aba tournament nim se see 27 yellow cards na 3 red cards about 3 red cards na South Africa any Mexico match omoboy no eno na South Africa di red card mienu Mexico di ba ko a eno any red cards aba match ni mu na yenwura group E ene eto aso eno ye matches eto aso ene ekoto aso no ene ye Germany ene Curacao ene bebo omo wi na Ivory Cote d'Ivoire African team Cote d'Ivoire ono ne Ecuador enso di aboso emo wi enso a na Netherlands ene Japan di aboso Netherlands di Japan bo wi a na Switzerland enso ne Tunisia di aboso eno ne group F Netherlands ene Japan ne group F na Switzerland Sweden mo fa chame Sweden ene Tunisia no so ye group F na Ivory Coast ni Ecuador match ombo no eno ne group E na Germany ni Curacao no eno so ye group E eno so ye match set to aso no enti ye fa nsam ni bi mrama ye wura abakwase mu kakra ye mu wura abakwase mu no ene ye mu wura Haiti ene ye mu wura Haiti omudi an omukura no Grenadiers
Grenadiers, yeah, omo nickname no, omo national team no nickname a eda omo din no so na Haiti na yemfa omo abakwasem ntudwa omo Haiti, omo world ranking se CI, we world ranking 2026 na, ye bo World Cup no, omo da 83, world ranking no omo da 83, omo lowest world ranking munya ye 1996, April 1996, 155, ho na omo highest world ranking omo nya Haiti no, highest world ranking when 2013 January order 38 Haiti no ono so asam de adi tudwa no na Haiti no the first biggest win if you say yeti Haiti national team no biggest win a wanya no onya o share team we Saint Martin o share 13-0 September 2028 10th September 2028 no ochi Saint Martin e share 13-0 na match a lose ni biggest defeat pa wanya pa no Mexico yo South Africa share no opening match yi mu no o share no 8-0 eno ni 19th July 1953 na say no ache yi pa no kwa de won share da nya we sa na Costa Rica so che no share no 8-0 biem eno so ye 19th March 1961 timirem no na ye ka kire mu a Haiti e ka kire mu say Haiti nya ne first time obo nti se otrim se bia Haiti ne first time a ode bo World Cup ni media ene me kire se obeka kire bia ye trofo Haiti eba World Cup ni ne first time a oba World Cup ni 1974 ena oba World Cup ofrim group stage oba ya no ofrim group stage nti ne second World Cup a wabanie nti we ye Haiti eno so ho asem ene ye debre no enko Curacao on se country we say na sheda nye country bia obi anim Curacao wahame pa previous videos no ni din nipu na zena ye meden pa enko Curacao so history ene ye debre mu no Curacao ene ye ni history ebre mu no na ni din no omo din ankasa brofu din omo kita no the blues wave ha omo nickname no na Haiti na Curacao na yeka na asem yi mu fa nchame Curacao ni yeka na asem no yeka na world ranking no obebo World Cup 2026 ne ranking no sia no order 82 Curacao no world ranking order 82 sia 82 and order sia the lowest world ranking onya December 2003 188 ehona no order and the highest pa onya highest onya 68 2017 no the world ranking July 2017 no the world ranking 68 eno ene Curacao eno no Curacao de World Cup ya obayi Curacao the first time o de ba World Cup nie the first World Cup a obubu nie eno Curacao no na yeka Curacao asem a the biggest winner wa wini Achik someone country friend Granada and yet Granada or club team or Spain or Granada or change any 10-0 or shany 10th September 2018 year or shany 10-0 or shany 10-0 on also the and defeat Kessia when your professor yet the blues wave and you Curacao no Argentina and I was shany 7-0 28th March 2023 year or Chinisha no 7-0 it's no ene Curacao so history a de ato ho de amamo no iti nsem a abusuafo ene ye wo inside the World Cup the 3 no eno ho ensem ne de abetugwa no ayenkwa yenja mo sa akwa ye nkofo mo so yase na edi program yi ebre wo eno ne be travel and tour so tu kwan ko Nigeria so ko Canada so ko Burkina Faso bi afese wo ko bia wo wiase bia no be travel and tour so wonya muda be global travel and tour omonja muda omo say won support omo no mo ne mo ni nkomo ebi a pese okobia no ene ne nkasa uni passport uni birth cert obe bibia ma onya afi na okọ ne nam akọpe obi obeye no atwi wadi bia na obi bia dile kono ho yeke to sika akra bi ne fakọ obetumo otukra ma o de ni so di hu abam ama bushafo na mo bro wo maame na wo nua dua se obe di ontu kwan da no omo atuwe do masi mutra sa tinisuo e form number ne tuga na mo pese mo WhatsApp mo na mo kasa ene so omo atumi nya ho ya akonya na mo kasa 0257 369413 0257 369413 no ne Beacon Global Travel and Tour omo ase tuja na omo mo so ya sponsors omo so ya sene no otosu mienu e Coverage Funds wo perform papa na de adi odwuma bema wo perform
upese get bi how adwin oba bi how adwin say manefo a frɛ Kobe Rich for WhatsApp ne keke e o ma wo phone 17 bi ubetumi de lock kwa to so nya ye de obeye ne wi a na wasa akɔgye fo no oba baby my phone is locked I lock now de akɔ we ye free shower no eten ne Kobe Rich phone so asem ne kan e fa number ne ma number we e WhatsApp na upɛ phone nationwide delivery or Ghana bi o pese de ni ko bia nationwide delivery de bebrew eti ye fa ne number ne ma mo na mo WhatsApp na mo no mo nkasa 0500 0500 720765 0500 720765 tiabushafo we ni nsem a ye de bra mu inside the World Cup ene day ene me dia mi kura mu a e Kobe Rich ye be sa de dia ka na to mo so ye da masem ma bye.